An naarabahinin pagtaga tubig, kay di kuno na awas pirme la mamara. May oras nga danay naturo an iba nga gripo, pero makusog pa an ihi han ako lolo. Damo na pakiyana kon kay ano man nga sugad, total de man kuno na undang an ira pagbayad. Kung di ka makahatag pag-abot hinusa ka bulan, waray ka mahihimohi ikaw pag-uutan. Di ka makurigod man kung waray tubig, kay dakuan iyan na hibubulig. Ang kada taksa adan na sarig, importante gud kaupay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano na diri ka haam na bisita. Ngan tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw ngan tak na hinihinyak ka. Ayon inihan pipira nga mga negosyante, para haira da kugod man nga pabor ini. Kay samtang nagkukurihin tubig giton kadaman, naduroy man liwat nga ira din papahimulsan. May sarakyan nga sigin pagsuroy-suroy hasawang, may karga nga container tubig ang sulod niyan. Iginde deliver ha kadataksa nga puruyan, may agom kahin tubig pero pinalit naman. Kamakurigod man kon waray tubig, kay dakuan iyan na hibubulig. Ang kada taksa ada na sarig, importante gud kaupay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano na diri ka haam na bisita. Ngan tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw nga oras tak na ka. Kinahanglan ha oras nga tanan tubig, importante kaupay ha aton mga katauhan. Paglimpyo, pag-inom, pagkarigo, sugad man tubig. Kon waray tubig sangkay diri kagud tutunghan. Makurigod ang tubig kon kita warayan tubig. Aton pangiwaki aw sugad hinkulang ikaduha ang tubig ha kinabuhita. Maririndian aton lawas kon magmamara. Kamahalan gud man kon waray tubig, kay dakuan iyan na hibubulig. Ang kada taksa adan na sarig, importante gud kaupay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano na diri ka haam na bisita. Ngan tanan